gashaisha mpaka shaitano zicuro ndaba turi aha turukanura enshonga nkuru muyanga Sky TV neshangu mu rembo rwambarra aharuguto rwa Makrista Road kandi turi aha Star Times channel 98 kandi ati tweyongireho twazana Zuku channel 0 so nitwe omwaka gumwe ntwesima ngo turi aha digital platforms zibiri ya Zuku hamwe na Star Times ningira okwezo kukwatandika ntubaza no kwegita ahandijo platform eyamaniho ogumza muntu bahereza program yenyu tuyitana Radio 5 chena na mwenda katonze mushanju fama kurugarushere nyabushozi cyuruhura kugira ngo abantu bongere kutunga amaraka okuru enshonga nkuru muyanga umutebekano sa program ndi Boaz wa Mongolia kandi ikireki ntwenda kureba Dr. Tangodoy urukwembera ubururu mu NRM arije gutwereza intekateka yarakuraterwe iwakweta roadmap Okutoorona obukiiko obuhigikire EIshengyero cya NRM obukiiko obwo harimo bw'eminyeto harimo bw'abacyara harimo bw'abarema harimo bwa veterani harimo bw'abakozi koroga LC1 ibakweta branch oze ahamuruka ozagombora oza district oze na national level kutora bintu bitegereza konka yo NRM nekera kwirwa ushango bw'ubukiiko bwona buroho kandi buri mu ihanga ryona konka ntwenda kubuza ubukiiko bwe bukoraki first of all mobilization nabwa pate cya kabiri yaba pati zezini nazo ubukiiko bu nzibazo bwine nari tuzukubasa abo kubara either membership na no butatunga environment to form them then nikimanyisaki ahabwa 2026 niho turabentu here enshonga nkuru erizoba mu studios nyine umuntu twareta specifically kutuyambaho kumanya ekiriyo mu roadmap page turi nawe John naragabusongora n'umuhagizi wa NRM ngerizo kweta mu amira Beno Rutangana vice chairman wa NRM ahabwa kiruhura konka yaba mu bize so twaba nawe nyine mukuru ayamba Peter narugo mu kigombe cya the National Unity Platform NUP nza kwitegereza yaba wabo bukiiko babwine naremba bwa appointing ngabara DC nyino mwami ishya kunzire ndungu ogunaraga kazo n'umushubuzi kandi nanda inobwe bembizi azwitoku nawo nahagira na MK nureba kina mukono ataro kubanganisa nyine omukuru nuwagaba Moses entwiga ya kashari no plead kanso abantu bahenda musyo nakiri ndeba kanso akana kabaye too patriotic kangenda kushana kari kangenda kushana kabisiyaga bari abaroni irangizo nakaninze reba mu gikona barake ikari bayiro so tubatangira on program tubakunda mwe bari kutureba no kutamani so twanjura mutongero platform ni tornazo kunawo bari kutwaza twateye mukurikiye mazima yes na GoTv signity kasi kumutambura ikintu nico bari kutegura n'ibintu umukama kamureba nayo bari gukora amen nugomani twasima banye ni twatera bafutire atwaza batugambira nkati mwatsimiza ngo tumutureba tuta wari uhoza ndiyo nimpoza kana shomero byo kutongana hati omukoti nije akabwanda Okutoorona no kuze no bitara kuko kutonga ubwo nagamba muri nyanko ari no gamboro songa no ngitara no gamboro ubwo nagamba uri tweze ubona ngo no mutweze kanso kankuguze ko muya cyaro hati nani mfana John itakani yari umazimo akaramishe nkuru tina rero kuzo family yone nyono kwenda kuriba nkakugambira amazimo nditakanya na uriwe nkaro yano ikiri gumiza muhoza uhamye ngitakanya ryanjye kinkubasa hatu noreba twineba kweta duties of council mbwenu buroya bur advocate bur purida ayine byashemereye kuba nakorera koti umukoti unagirwa gamba amazima karayanti na unuragirwa kumugambira amazima nangwa n'ubu yakora yamutayi wawo kumutwariza giye ukamusigera mu kitinza izo ni duties
za kanso kandi buri lawyer is an office of court buri advocate not buri lawyer buri advocate buri pleader is an office of court kwa kuba yum court nari officer wa court atuzoza ku office yawe ugaruka ukabihiramo so bari abakugira ngo baroye mbahoze bishuba ubu n'abatakumanye ubwaro yenje mayisaki umuntu arasa kugera shome myaka 20 yo nashome bishuba ibyo bya paraphrasing akuri so kuba nyowe mbande accused of murder and I confide in you as my lawyer that I indeed I committed this crime kunka either ninyenda bail ninyenda singo musango do you represent me or you just say I don't because you killed no nchobanye kirigera cyo kwanza cyabiyo n'umuntu yakwa yayisura umuntu nabaye no bugabe azerinda nabaye no bugabe tinkweza answers z'abana ba UPE nipiriza ansiri iramacu bacere wakazo so umuntu yakwa yayisere nabaye no bugabe nubako bamucyura umushango kaka Saddam Hussein bakajya ngo baze kumuhanuka ari n'ubugabe kushaba Korani akashomamo kashisha kashaba cyayi kashaba imizigo kunaba rero bakiza kumuhanuka akakajya ngo guhogwa aho itagwena ngo ndugwiragura hati bakamuhanuka cyofisa so tokajyo tubakushira yugo kufa kandi ari n'imfiterana kandi kankufunye n'imfite maheme kono that is tocha so no uriya n'uya kwayisira umuntu nakweze cyagaruki nasigaza ubugabe bwo kurya ukunywa gujegeraho byama kubagiye kuganira fiteresimu ukushaba ukunaba n'ibindi ubugabo bwakobayine tubukurugaho ngaho kwa nakwitwa naro munatebeza kubayine umushango so roye cyahorereza uriyo uyamanyirengwa yineki urubanje nabwo kuba umuntu ogwo abaye no bugari akakushembayo nabwo kuba umuntu ogwo abaye no buvunanizibwa abandi bantu cyo kubanza cyo kurebera nubasa kuba kare umuntu kamuita kuko no urebera refuzi 10 hata agent geta mitigation hata uri umushangweza kusinga nimba ndagirwa kunkagambera jaji tubito wajya ngo bamuhanike ubwo kuza kumuhanuka bwona gayi narebera abantu 10 kawaza kuba traumatizinga atari tumwe no kumuhanuka nakoreka namukome imyaka 35 so kisiya yaberne nabamurekora so yo nkaroya kawawundo barekwi iwe nkaroya taro conscience yawe kubanje ukaje utumboye n'umazima ubwo umwana bamutorogwize nyina n'umunako hati ubwo utorogwize no mugiga yambese inde kandi n'amazima torogwize conscience yawe tarogwe kubanje ukaje utusha nawe mushango ngurige mu ndamuhorereza n'amazima aho umushango uba kureto kagwanga ukaje utiwiro kugende ayidoze kwitegerezana nabo shobizine nabo nari icyo wakozire nikishwaza no mishuga baturi mishuga rahanga tinyeshemye kuba ninyemerera ngacyoza icyo ibyo bibaho buri jonto bikora bururoya nabikora shana batini mutuma arabarumira mutuma bari nkora kasese bubu n'umushangura ndaguhoza z'umukoti yayombe biki kwaraiza tako kabantu bintu bakwenda amazima abantu wabagambe togo umushango twakuza kwa beyo ataragaza kangoko akanga kuri agishaba bagimwima agishabara yabagimwima nokireba hatagenda gambona gubwa roye to kumanya to kubasa kandi uburhiya zabagimwima konka kugira ngo utakakishira kakiriyo ekindi batekateka nkoti ngo kuza babiha ngo usinga umushango nyo tinka niba kubihira umukota kasinga ni in fact judgments zingubanyisho mazona nezemerira amazima abo kwamazima facts wazinywanisa n'ikiragiro ngo kusinga including z'amataka abo atacyamataka kangambare bakubasingira abantu abinzi bakusingwa facts ezo kugira ngo bahoza basinga ba maruru baje abamatakara babasingira porosijya nokireba hata numugera mugire koza numufitaka ubukiza kushishuriya tamushengenge otire temporary injunction ushabire ngo umuntu bamwemereza atakutahira nokireba kote kisa kucurubanja kati jingu akashangwa ko bakahuza umukwezi kumwe hati kote umuramuzi bari abamanyiso mwafu David bamujyanga umanyogo kugira ngo tutazamo ngwito twagire mu kombe katombekire kandi cyane gihe kigira ngo bazibire otakizire tabakuzibire uri in position wagira umwishana babara mbombi kuko umuntu yakutanga umwitakana mu ruhoze utaha Kampala no horeza sumu wata atura itaka yarza uyatamu umwani yatamwete yatamubwato yatamushengenge n'urugo hatiwe no ndangwa bamuteho injunction bamwemereza kandi iwe torumu wenu warumu ikigeragezo kijyangu batankira yo gwarumu bemereza utarumu
hata akuzana akakuriye zo no procedure ezo niziretwa roya namurabira mo gihe tatimanyi umuntu wenda kushaba oya nakufitira injunction taragazita koze kugira ngo nubwo bagura main case ngo mushango baguhoza gwaje kigwa ungana bwa procedure akamuhero abantu batabaze mushango aherera yatabaza atahaza kubyamo atebeze cyara tinga muhabara ndio biza kumusinga umukuti tazayo no kireba hahaba nkomanye kwa kwija bamba manye mizeye akikariye nakundo twarwa na rempuno bamukika hariye bamugurira akadomara ke ka na bamutega waraje ahuta kuriya koti bamutegereza ngo mukoti yagera tiyeje umurungu wa kabiri urubanja barabinga bakiri binga areba bizire kutwari itaka kashita kari yanjye mwatwara ntumushaka buryo mukoti ngo bakagubinga akare akadomara ka tonto witegereza so abakusinga imishango y'amataka nibasingira umuprosijya nibasingira abutahoza nibasingira ha speeding yakashobo bahoze itaka uriya azoko gujegera uriya yombeka utsiga yatamwa amategurage utugashenye kandi gashenye waza high court so abaturi ba Sky TV ningira mwamanya ko kurondo buhereza uwa pleader mwamanya nshonga z'amataka nuwaga bariya so mwareba how competent he can be kuba yamba omwaminu so smart twakwakira abari muno so mukama wicura bari ni abariya fundraising dinner abagiga n'abakama bashitamira bonka barona na miliyoni 5 hatarona nasi hataro mucunga hataro mapapari fundraising zabakatera masindi bazitantire bakora mu gwema n'aba Bishop's Girls School ubumwe bukore muti rege mu kutwena nabugeza fundraising mu mistake kamporo mu hotel tutegereze sente agura mobile byana kandi gukorwa agrande emone ikorwa na kampanye ikorwa no munsizahe gukoza cyo turebera ngo benshi yone so tukora yutancha LC1 imaba family imaba itokende zihanga ubugwaje aho ugendeza ubusinge aho ugendeza intunguka umubusinge so warije ndi umubusinge abakazo barije mukatfiriwe munonga so dushaka ngo mutwase sasa abaferiwe LC1 yanje yonka uremigina umbire rero nkabitana biyonka turantuka mukaga ati nenshageke abitoze bitwa ubutakebeza ndwara umbwire nani bitwa koto icya kabiri nibitwa okumanya ndwara bakabora ko aho kuziraguriza abandi bitwa endwara kuma kuziraguriza ngo batine sente zo kugara imbazi so hati abinji atwariza azashara burgaho bwira isomweta so ebyo kwitaje ibintu mureke kari abantu tunokwemanya babaza ukamanya indwara yawe y'urwiro ukamamagara nicyo shishume rwanoriye urumjinanisha nko mu rugo ishanga umuntu gwaremeye umugore yakanona nanjaka yari mwana wanje akamuzaho itaka nkamwita mwambingana nabatwirunza kumushimisha nshyize nchakare so tuje mu busasi bw'inyuma nonga nshaka mutwase sase hamwe kumka turondera umbazi ebintu twara amagara gito abantu mukago museremwe itaka iyi ni cyumurire batira umutego itaka isigire y'umugore utakarubura apana akayanguza uriki cyo twiza gukora balance you are uncharacteristically silent konta twakwakira bari munoni baretera enda mu cyokorwa gusongora kandi usongora wakogereye byo isi y'abatwezi isi y'abakama benshi imandwa yabo yagawa yahika bakama benshi basiyamuye isi y'abakama benshi imandwa yabo yahika kugira fire za TV isi y'abakama benshi isi y'igiyoni ni bakama bayo abantu ubona bari mu bahinguzi kandi bakama benshi bamenye ati ni urumujuru w'abatwezi kandi ni umujuru wa kagoro n'umutezi mukuru na tata na mutabano wa kagoro shenkuru Ernest wamara normango ni bari abatwezi bakuru so ni koretere ndamucyokorga rwenzura
yesire rwenzori tutakumanya mwaje tutandikire kubyeta kandi ngaruka sima bagenzi banje bali hano hapano wano guza kanso guze byana garikamu isi lawyer ni ngomupira omupira kuba itonye tushira kuba turi ha corporate games akakeka omuntu wakuba bwenga na kwato mpira kumana kujibolinga atila ujuru striker otimatine kwa bro ngatu mutanki refa yatera wiso Orobia na kutero mchezera aheri ya gitu umsita kana kujibolinga bwenga mpira kuzana wenga kunyuma na baloya bana yaro weko kamubuza ruwenga na gambro umbuyano cyaro jiro tsano wanje mubingi bateye bari bombe babiri ino wakumakanisa noro mseda na isimule murundo mukaga kodo yari MP wa Kampala nao ni sima wali fundraising isomero lya bishop kanisa ni nyenda wabandu bona murorero enkora ni yicho enkora yokweta bakasamba budongo mukabana kahari omuntu akahera papari bibisi papari enda kiza na kabeji ihuri niona muri somero ndani eje nkore gwire bishop ni kusima bishop mubona rujya kumura nyuma ngo kumura next year mwana wanje bishop Steven Amanya na timu yawe enkore jo abagiga center zino muzuri kumara hata umuntu naja fundraising na sana ikintu cyamani tugura ni nkoko hata nkoko nyugure gito umuntu kujya kusisa umuntu kayana mvuke ndo mbisi oje gito muka kujya kushana wiki yona ujuzire biri yako bitsobera mweta abantu mwashamisa bakama mbamanya bastame milioni 5 oibiri muri cyo kwenda abantu babucyo omuntu omuriyo no twaro gwa PDM no musabo ukakanda ibintu cy'isomero who does that fundraising za abantu babucyo nyona hato kunyenda fundraising abantu babucyo kujyayo na yesterday buzire kujyayo abo kugira mu mbende side za cyuruko side za cyunono kandi abe n'ibintu yeyo njyo shindanye kunga nyoni nyende ko iyi organized in that way ese ababiga bakore fundraising ababiga bahwere abari abake konko kutandika kutastinga umuntu kuleta kabeji na kabeji akagaraka yaje uyagaraka yo tana shoja kuja kabeji yine ya direct kana baba naye na kunda hanga ngo kanisa bamugira muri eklezia ija na kabeji yagaraka yo yaja kurara kabeji yango yaje kanisa ate jimukora ki umuntu nabo abakasamba budongo mbaleke bine bizo bingi ababiga mu kore fundraising bamwejo nabanje bantu bayigano bitabakasamba budongo kandi ndo mbere top maka tera basile jimanisha kunuka mkupaye atera masili ipake ni healthcare na kuzisefu oba ataka kusa top iki ni njeko abantu ndo omba choma amajumba chimara so ndo kato budongo nuko kakasamba budongo bakombera mwata nako mwata yumbe no mbafukura na best feel mwata so no ba want to be yeah wabare mnonga mwambo wazi it is so unfortunate okushanga panelist mukuru pano nkeji hariyo natuzumitwe akubomba akasamba budonga mu one of them konka nyine contribution ya uriyare yandescribinga konka no kunzuma yanzumira mu tinshemire tushimwe kusebetayi tinshemire no kusebetayi konka nyone nakugambira ngo iwayine cabbage yawe wahurira cyaro cyawe haro fundraising yishomero je mwe 15 akuba munyo actually it is he himself munyo wanje ino buyangambire kigambo cyo bwenge timba bwenkerezo ubwenge wa wabusiganka akangambire kigambo cyo bwenge akangira ngo emwe ne kirabusha so ko kureta cabbage yawe mwejo nangihurira yawe rumwe okagira cyo watekaho nikicera busha kugira ngo takaje cyo wareta but still nacho nkwereka level of clusterization
NRM has clustered us over the 40 years of their rule, that had to ine group y'abantu abashemire bakasita mu hoteli bakaraising 500 million. Yes, in no second abantu njabe bari nk'abantu nka 20 bonka abantu nki 15 rero kandi twinona another cluster of people abukureta million y'abantu konka tukabara no kusya million. So you can see that NRM tukozere kubi konka kubo kuturumu nitwa bingi. For me, my comment will go to today. It is over here, World AIDS Day. Because I'm a medical practitioner and a medical laboratory scientist professionally. So naenda nizusie na mnonga abanyambarara akuba statistics ze kushohora baze ngo akabendera kariya higwa akabendera ngunito bakakwasiri chinuzire nkana huriro one of the RDCs I think of Shema Sakoikoi was deployed where actually pending konkanka muhora ari kugira ati kakose kigambo cy'abantu bakuru kagira ati kintu twizi yahita abantu yatumaraho. So nyanye naenda ngu being World AIDS Day ngambira abantu bitu usime na President Museveni hawamana ngambira abantu bitu twegendesereze. You remember ABC strategy, abstain if you can, kandi wabo ine partner, be faithful to the partner, one partner, ate embera yakweshobaho kosakapira so that we fight HIV AIDS. So hari umuntu uva kukoraga nzo wa RDC then mukatanga mwita RDC no, I think mbasa kuba na chigamantari well informed about him, but at least I knew that there was that development. Okay. Yes. John, hatugarika mu mugwa tureta. Yes. Tuwatana ka late konka we shall still discuss. Roadmap ya Tango Doi. Twenda endera mu exactly n'inchichi Tango Doi benaranga. Webale muno. Ndakatamche n'ejo nyenda kusasa n'ensi. Abo kuferwa omusaizo umutekereza mu byasepingire Kissinger. Yes, Alfred Henry Kissinger wafirira myaka 10 kandi umutekereza ngo ari al master of geopolitics na foreign policy kutwariza hamwe. Wara wa celebrate mu America na China. Yes, mu America na China. Position of course mu yari sirona ties America na China in 1967. And participating on World War II, Yargaya Sergeant, so may he soul rest in peace. Hati Tango Doi na NRM. NRM roadmap turuchiwe weekend. Actually you developing well, I think ukwezi kuri ukwiriye kutandika kwa November. Echamani muno ekibekiri cyo kugira ngo katwetange abahagize. Katwetanga abahagize. Kugize sahibona na sokorbe umuntu akabatwara. Hati kubetanga uko kumanyisa ngo abantu abakoba participatingiremo especially bakasinga entebe noba oinesho wadiri abantu abakurenga miliyoni 3 kumango oli structures. Okutoorona district sigana. Yes, kuba Tango Doi bona yoka ngo abantu miliyoni 4 n'entwaro cyana konke cyabaro cy'ikigwire okwa norora we aka PhD ajino mu bya historia abo kuba bara ebyaro kindi ukabagabara abantu 30 ukagaruka na Amerika mutwari 10 ukaje mu bazamwe abantu mutwara 3 amina abantu 30 ukargayo ukagaruka ha gomborora 12 kandi ukagaruka na districts 10 ana na Musanzo almost no winjira na Kampala capital city so te paso ku miliyoni 4 cyana konka. So when you were estimate iyo bere estimate konke bintu ko bintu dicibaro abukuba na 30 times the number of villages ojuche ngu how do we arrive at those makumi asatu leagues halo mainstream structure ya abantu batano
in Main Street. Nari chairman, NRM, vice chairman, treasurer, secretary, publicity. Then our women's league. Akakiiko k'abakyala. Abakyala. Abantu nabo batano. Naharo PWDs. Akakiiko k'abalema. Kabalema abantu batano. Naharo youth league. Akakiiko akeminyeeto. Akeminyeeto abantu batano. Naharo veterans league. Aho abirija abantu batanu. Naharo elders league abantu batanu. Hati twongeraho entrepreneurs league kugira ngo abantu basimiko babine bakusubira nabo bakora. So no bamando kumyashata village. Abantu kumyashata village. Now abo nubita hamuruka nabo biyihama kumyashata muri yabo. Ekiragire kitu cyane NRM kandi kigira ngo owaraga village akaja hamuruka umwanya gwe gwahamuruka baguri pressing batejo time na process tero na budget tero. So omuntu wakubali vice chairman ha village akesimba ka vice chairman ha parish akarabama nagoma vice chairman ha village wa NRM ari na vice chairman hamuruka kuba yongerayo akaja aha district resebo bakongera paka national habo kuba umwanya gwe process yo kugwiduza tero kandi toso kugira ngo appointing umuntu. So umuntu ngakurisi bari umunsi akatandikira umustructure za hansi amuza district ari umunze gombora yari umunze cyane cyane no bari national biri tukizugwa ko constitution yetu atko ikumenya negamba ngo yebisibiri ko referred now okugira structures zimu first of all twine kumanya ngo wira wazo bukarenga abo kwa twatusibiri kugira 2020 twatuzitori ni 2015 twatuzitori ni 2015 zikasibiri kwa 2020 hajya mu covid Professor Ephraim Kamuntu yaleta statutory instrument yo kuzongezayo amezi mukaga gaheza gamara gaba yazireta nko minister wa constitution affairs. So minister na issuing instrument equata na internal workings of political parties. Yes, of course, under Political Parties and Organizations Act. Okay. Minister of Constitution Affairs na kanichirizwa okuleta statutory instrument eyo kunjezayo a term of office of party structures as long as haro ensonge kulemesa kuzitera. And chakita kwata NRM monka no mango na ifugishya karuka abantu barakati akabenga batarabanzati na nizini parties. Now NRM ningira ngo okuteza karuru kanu 2023 kan flag bearer elections zija kuba 2020 no 20 karuka mbele 2023 I mean 2024 March ebiri kumana chumwe then akaruru aka flag bearer nkaja kutera 2025 1 year apart ninjira ngo haro ensobi inkorora haho nabantu mwaka kubagumya omukaruru. Yes ona nasokiroro mu angwe okwa sokuba twargo omukaruru umuntu naenda obwa NRM cha person gwegombora haba amezi mwenda ya naenda flaga ya LCC nawo hatkando wakati kumugaro mukandi karuru hakubeyeho system yo kugira ngo hati tugende kutera ururu obwa structures na flag obwiro bwa hoire no matukatera sekiyunga akaruru la 2020 na secho tukagitera during primaries abantu baje mu kintu cyumwe cyahwa ekya sechi ucyarigire mutwaje mu primaries cyahwa twagenda mu miso now ejo gap ejo negenda kuleta ensonga ibiri. Ensonga yo kubanza omuntu najja kwiza omukaruru kana ka primary obwaramara kutunga entebinke ya LCC nkandungu nkogo obwareita kugaruka omukaruru kutunga flag gonando bwa MP nacho nalo bwa MP hecho kurebera ukirundi. Yes naenda bwa MP wakaso shata kuterera now abantu bamubire ukadi bakatuka kwa obwo abantu bitu enyetegereza yabo ndayete yabire abantu bakukirwa aba hati omuntu agira ati kama turi umuntu arapitiro kandi umuntu kamukamo tukamutera NRM chairperson wegombora taba musara faro tukonka bomba murintebe now omuntu wakuja garika kwiza ahantebe hati cyo kitansigira abantu bito bantu kubana in face recognition omuntu wakuja mu primaries abantu bona kumurora bamumanyira bamumanyi agamba bahorana bamangu na agamba hata ugu bakimugabira furaga no mebi abantu bya anointing bakimugabira furaga Kampala ajida kukahano asanga abantu bamanya ngwa ito omunosi nari gwa road mayor twine kachebezi okuboga kaisimbira gwa road mayor FDC I mean look ticket
hata sanga kachebezi I want 6 months ago itoroire all the 185 series ambarara abantu bamanya kandi bakamutera umugongo umuntu agira atikandi yuka gashiba umugongo gwa kachebezi kankamusibira hakiro umusana kandi kanta kumwetegereza hati kachebeza cyangwa mbantu agira ati muri mugumu akozere mu buri atatumije kutamusitamu abantu bamukora tutubasingisa naho najya kuba confusion iyo kugira ngo umuntu najya kurugo agira ati yunga kutera yiwe goma n'intebe yawe hati reka tuterere nanko usanje ngo umuntu owamazire kwetaba structures cyumubere mu gugoro kwenda kutungana elective office abo kugira ngo rede bakamu office Mwaga obukiiko practically no gukora ki legally bwine mandate ki bwine mani ki nokajoni yajangu buri hanga riyona amanya burugenyi wine ladies and gentlemen na umugore na nyineka kongo kwanjwa kwa nkuko bagira ngo hariho n'abasigara mitinza byanyu abami n'abacyaro mitinza byanyu sato bukiiko bwe nubwo abami n'abacyara ombitinisa byabo kahombo oba bashobesa abana oba bana bashomba bafune mirbo n'abami n'abacyara ombitinisa byabo nawa movement nyonka gamba nyondi owa NRM enabiramifu kandi ejo NRM nyenkwikirizamo tinkwikirizamo kumbo omukubo wa NRM eyabami n'abacyara abyi gitingagizamo antaro bundi bagigiremo akwa NRM eriyombe kabishatu hariho aba movement ukireba hariho abari kuryo movement hariho n'abari movement categories zigarice mwezo hariho aba movement hariho abari movement hariho abari mu movement then hariho abari kuryo movement abakuryo movement nje cyayitegereza abo icyo kureba ni nkaki hata aba movement naba nagamba abami n'abacyara abari yo nayeta ngo bazumukaruru abo naba movement kakongoro then hariho abaryo movement abari movement ukire tabayo kunkabarmu nkabano batamaho bari movement kungataba movement kunkabari movement then hariho abarukurya movement abarukurya movement naba bakugira ngo bagire fundraising barundana miliyoni 5 naka nataha cyacyo hari cyacyo aro warebere nazo we guzenteye bihira mu office watu we jori yanagiriga bari abakabigi abakabigi nabagihinga bagisharura bijane bagispazingo busara mucarra bagireta bijane bacho kabigi yegireta giteka ko karo bari no muserwa kabigi tagwine konka we arigira mu office nazo fundraising tarabere weye mwenezo miliyoni zo hanugamba 20 bembahereza nizigenda warete burusha bo barigira mu office bigura ki drawer bakwata mweziri hihi bazo fundraising bazitamo nyuka ngo akabeje nde nabahita abwo natayeye kandi abo bari izimpa mushu so abona bari kurya movement so hata bari bakasamba budongo ba bajoni aba movement do ejenderwa cyabo nikibera boniza kartusi hati area group yo movement mwete memtem hang ni kartusi de kibera cyabari kuryo movement so hati nyowe mbagenda kare mugendo muzo mukaruru abo mbwenu ngweshe babiri ibintu byo gukora bagenda bazo mukaruru bagiki bazo mu bukiiko bwa movement koka movement yize ku Rwanda cyane na mukaga hati ningi birabineke ye takafutambire gaye bakakuroga dari poputambirwa dari teratanga abo ibintu bishata
NRM yetaga kutambira banyuma y'imyaka ejya 35 either bakakoroga nari wenka nk'omuntu tokutambirwa nari NRM tekutamba imyaka 35 kandi mingi John Tajiri imyaka 35 akazarwa nebyari kumanya byo byagamba byo 35 ngo yatwire takumanya wagikize n'ubwo Tajiri nisima kumenya ndiga humbwene so nukireba imyaka yo kandi mingi bantu mwe hasheje myaka yona bamba chikweta kuzo mbukiiko ngo ukira amasiko movement yaza kutamba kandi kakushaka utugira ngo uko takazirwe teka kutambire tokoranguriya rero kutambirwa kuri bakoreki manya you should know ngo politics mu Africa no mu Uganda izo so entertainment iwize ngo bato bazazarereze byo mutegeki gwabo ko bari interested kurire biriyo ahamwe music bagihererira wenda kuri ibyoma abandi baherereye abantu basabira amatayi yaba chance yo kubariba abandi barundi byo kuganira ko baratahe muzi yunkaziyo narubona renyonyi abandi bareba kenyonyi yija ndabije kugireba dareze motoka za mpengo nezi kwitamisho bije kurebe motoka abandi babajya mu kamiliyonari yo nayija ukahurura ubwishobozo wakobera ku y'umuhanda ubagurire masaka kagarakayo abantu binjo hariya bwizubwera bakarondo wabaresere yabura so hatu wabano yenda okugira rare nutiko buringa so tika abantu batambara nkabyoma warabya mukembara sinkishatu byoma bigambere iguru hatu abantu abingi no barudana nko kureba ishihira zahurra yibajuro ko professor tango ashumira roadman yo turebere ngo umushari serious nayo nashungira democracy nyobururu rwa movement inko bahagaza ko NRM n'ekibina first of all NRM bibina byona biri government I mean biri Uganda nebikizoganization abako yo innocent zihanga kwata gihanga so nebikizo kuba organized no kuba disorganized rwa NRM kunganikiza abe kuhakana nabo okuyaho nyuni njata abantu bari serious ubururu bwatango doyi cyo banza no kwemangura nibatandika karu kashaka karigi nyuko nkora NRM bakarumanya ngo ubu nakubwubwa kakwemangurka bwahika habwo kuba nibatandika karu karije bahenderera barwana ijo kano bareba hatu kuza kwenderera tujyo mbendera hato momo twina abantu bingi abagiro abakwasebenda NRM in fact abantu bayisimbire ebenda NRM ikaburu wagikwata abako bashoberwa uragikwata bakarundo singire yagirata amashaza bakarundo singire yabo bukangana mogora north to kuchiriba nakazoni mumka mtine webende bakabagina uko bayebeye kubona bakabagina to kuchiriba so hatabanta abikikekecho democracy kikekecho abantu babizemu abuja ngo tubine byo gukora biri serious ungabine byo gukora biri serious mazima ibi bintu byo bururwa movement yankenda muronde ibindi mbikore mbere kera abandi aba NRM both list bashoze road map akarunka za kuko tukureba batunga bembezi babo structures izi bayambe ku mobilizinga imu eventually obukiiko numboronda mu process enyikano shotel transparent nkanupa wabare munonga umwanzi wa program kandi kansime batayi banje aba submitting hatitwe nka NUP policy yitu nechemerera aha sloganeering yitu we are removing a dictator tuyaho nachemarira narishingamba nyinga hati ngamba nyinko gutukudiringa nawe itwentumanya nkumuhekera nabwarabe aine government which is in power kandi obuhekero buyakozire bukaburiyo bwo kwishirika what they call gorilla so understanding that President Museveni nowhere in a running government still employs gorilla tactics maybe bitero muri nyankore so ito abantu kutuwacengere ngo President Museveni nowhere in a government in a supported by arms of government
kandi rukwebembera ihangeri kandi ino bushoborozi konka nagaruka akozesa ubukoryo buyobo yabe nakoso yabe ari mu kishaka ubw'ekigorira so methods zitu ezitukoso mu NUP they are not exposed narishi tuzabwatu muntu za kuzirangaho ngo nupu hateriyo neza koleki then nupu neza korasa hecha ako bantu manyangu kuturabyanike nebeza kushomwa then tutunge antagonism narishi tutunge okuteganisibwa na narito organization yituriyo ntukora oshange yaba penetrated kandi cyo kinkugamba for example murebere kibiro mu FDC tube turyaho pateberi y'amani hagurukayo aba bajangwite turya banaja nankumbi abandi bajangwite turya bakatonga hati na n'umuntu aryaha na akutureba umwe nabundi bebuza bajanko kashi bariano bajangwa abantu bakora mu 7 bariano bajangwa bakora mu 7 so to kumanya which FDC is from 7 or is against 7 abo kujanga muntu dealingana no mwebembezi owashomere ubwebembezi owashomere political science heza akagichenjura akagitegereza akemployinga ubukuryo ubukwetenga umuntu kuba very careful one dealingana so roadmap ya NRM yesho huize nangwaje John nwe yaji describing aje in his statement akuba yagira ngo ni nko kutera burushu katubetange tubanze tugireyo at least 30 supporters per village already or 30 agents already bari mu structures zitu konka sometimes no yebuza political organizations omote kateka ngo they are in Islam but I want to first generalize ndagamba political parties zone especially as opposition omushija nka mugisha muntu wa anti actually arukuza kuruga mu FDC akana yanga ekintu cha defiance arukusupportinga ekintu cha parties building structures konka nejeshaha I am not an anti member so wunda aliyo wa anti nabasa kuja kutera kasimu nagasindike message timo batu in that section atugambire konka no nkacharo canje tinkuhamya ngo hariho n'umuntu nomwe wa anti ubu baragizirengu ugunuwe ariyo mu structures zitu wasuma waza even in different parties no kushanga ngo on ground we don't have what NRM is doing but what I'm informed about is that ekindu kumanyaho NUP ekakora yo kunga committees bakazeta committees za kunga nangwa zagezaho kuba I think they stopped at a district level nkomo musite tuine mwaka chiko kabantu I think ni 12 chairman I not going to the details maybe konka chairman vice chairman professionals mobilizer youth mobilizer informal sector mobilizer for them those are the positions they have and others so even the district has EIshengyero has so a chinkumanya about the structures in NRM in NUP they stop at a district level so chisigara wanting when you go to maybe the next cluster parishi narishi village na nankai so but largely waza kureboreba akaruru ka Uganda NRM yerinke yatutire burushu and actually we bare kureto mura mwankogu akuba for me nka an opposition activist nango muntu wena okwenda change mu Uganda it's a wake up call nini ndeba ngo nisisimuka bari no batutera burushu konkane basa kutuyamba kusimuka tukagira but abantu abutwatire honka kunga committees twaragakire kuba mobilizing nanga kuba following up FDC side mukebagana samata roka tonga haruchi which FDC is the FDC anti okajangu you don't want defiance you want structures niziyezo ine jema abit jema yebayo nanga so I think parties kuzokutera mutochi maybe ekine cyo kutusimura
kugira ngo 20 ako bahatiya 2026 tekere hari umuntu we no ine vision narashe cyurubiriro cyo kugira ngo nyine plan ahead ninjango ubu nubwo bwire bwo tasheme kuba nogiro uti kangume ngwejegire nubwo bwire bwo kusimuka. So for me ni ninjango NRM tango do yo kuleta this roadmap esheme kuba actually political party should look into it bajengu nitwe katugire okutwasimuka dije twakora. Thank you. Ndo iyo nko umuntu arakwenda kwesimba bwa MP structures izi nonda abarazimu obeno bamanya because nzikora cyangwa mobilization umukurinda akaruru nangwa nonda no kwibana ubuzibisa. So you must be keen on who gets elected on these committees. No. Icyo wagamba officially kandi ashima kuba nyenka ashobora ari umuntu wena buri muntu wena kumanyangu na kundi hangeri na alfaho na lindeza kurungi ashobora kuba kiri a structures za NRM because tutazahare sasa abanda abebi n'ibindi kugira ngo hati ngito NRM tukiriza pan africanism tukiriza no democracy tukiriza patriotism and social economic development hati to bayene to reform to shiki because icyo twena kora shi kimani kana nega n'abanye kushangu tubari nkamenerem ushangu hine kubateganisa umagaga nk'abantu hati babaramana go kugira ngo barwane ndihanga abo psychologically but divided nibenda bari America bari abangereza kandi abanye Uganda at the same time umuntu atekita muyaga ngo rujungu akarashonsheka kurunja umunonga ngo ati nawe umuntu murunja umunonga natekita muyaga ngo umuntu akavuga umuntu kandi ngo atabyitaga ngo ati naye achieving in life. So we need to understand tuchenge ngu iwe mu else because a family is the smallest unit nicho kintu cy'emunonga cyikora government. So mutana cyara family yanyu muri family yanyu muyibuze itenga family yitu tushimiye kubantu tora muhanda guha tobanya Uganda toba Africa ninga tukwatire bakutushomesa ishomero ebya Mississippi na nkaya hano hona. So we need to get a clear grasp ntwetaga kuchenga kurungi eshituri kanzo yana hakanisa mutahi wanje jo nayo buchwezi naki twatumushobora ngo buchwezi for example ni spirituality no buntu ni mando ngo umuntu shimukwa n'utwazo tunanoti spirituality ngo abakubuzi kubizere bayibuza ngo abantu aba amana gabone bagiye icyo baretera bagira man tugize kubarwanisa no mangu Uganda was not colonized ikaba protected because bakagize colonizing abari so bayibuza ndukora so nuko bakoreba icyo cyiririzamo ubuhangwa bwito babuye to bya stand ndongo ikinywa ni sena na nizo kushobora icha structure. So hati ikinyinyi zo kugamba neki tuchenge turubari nkaba NRM tuchizo pan africanism nanachi na okundi hanga yitu patriotism. So nikimanyisaki kundi hanga yawe gishe ntiye nukora ki kwanza wayibuza nko muntu then cyakabe weza kuchimanya umanyisha omekinga sure ngo mwebemezo owa torana na jakore ibintu iyo nko muntu kutangira family yanyu small unit ya government mu byo muza LC1 twambucha amukana amagombora na district na hand hona. So si structure ziziyamba kugira ngo information ninge bita mu bitu nk'abantu beruga hansi byamuke bikahiguru buyomwe atashohwize cyangwa munonga abako tugeze kuri research twareba ngo investment ruheze sha we investing mu kintu cyo kwenda kufunamo less than 10 years emyaka 10 hansi ori mu negatives. So investment yo kwenda gukora yona nko muntu oroga no rero myaka 10 ikora ki gagahiguru waza kufunamo. So abantu no kucenge ibintu byona nkate njuro kwegwire abantu bakabara kwanika ibihingwa hatwinjiro tuzombitandaro tuzomiti tuzenka. So mucyengo bebeza kutukwenda kutorana nka NRM ntwenda abantu abaratware ibizu byitebyo kubiye hansi kubwa family
na LC1 kubisya higoromse then tukakora ki tukabifunda umbazi then tukagira ubusinge tukagira ubugori tukabati so utenda clear understanding of Uganda niki Africa niki ruhanga apathamani ki ntubasa ki tukubasa ki rero mutwata amanigi kagasisira mu bintu tutakora ki warakarango irizo tsima abantu aba celebrating World AIDS Day waro musigazo yanakora karango bakumbuza iyo no manya Napoleon no manya ibintu bya gravity no bikinga byo no bamujangu iyo no manya magaragabo so abantu banje mwamanya magaragani kutogamba kutferira abantu bafira utamanya magaragabo. Thank you John. Obu ruro buno butera wabantu ki webare muno ati ndakashara hakuru mutero wabantu ki nini ngira ngo council ntwiga ya blanket statement yagira ngo NRM utakayambaga utakatambaraga turutamburwa na roproje NRM kitamba NRM ni bisimiri gukora ni umuntu urikiro kuri bisimiri gukora uno mwuga gwaho nabo mu constitution kuba productive mu gwaho tuguru mu mwuga NRM bisimiri gukora dekoziri ngwe ansa kurwanya obusinge national security na stability hanga liona buroho okukirizi okore cyawe asa niyezi kubamba nyine sente zanje milioni 10 ni zito mutoka yanjye na hapiti ni mvuga ni ndega ninja karamuzi umurengo guho mugwangu ezana nkogo bazibire hari cyo kandi kuyo mana American ukwiba ni mu abekanisa nimba muri rupasa no buri mu gwawo gambara abantu ngo tiko kutwa government gambara abantu kwiba utayima mu gwawo ni mu gwawo kuko ni pastor a very big church and in Makemba uri muri kugambara abantu barwo mu kanisa yawe hatuze hano tu government yemewe kandi mu gwa government ukugwawo now government iwe wakwenda utizi safe clean drinking water owawo ku galiyo narete galiyo ubugaraga tariyo NRM tekakozire ubugaraga ni NRM kozire umwenda gukora saluni or kazo amasanyarazi gabuzire wagura gukora atakuka saluni nari akaduka kawe nonda kutamuka friji otemu wakungucha MPC entare rengo kazo tugira sonata y'ikindi so ahura mu kazo bagira na amasanyarazi gukubona gasera bajana hasora umurembe bwagafumeke muzibiri omwana wawe obuzire miliyoni emwe kumureta antare si school yere hine iwabo nesasura zinga sente ezikusasura no sobora nato kusobora obora no sobora no mwana wawe nasoma enari mukozire president Museveni ati yagera ngo natufana aba RDC na master abangire kutomungora police kugira ngo no fees in USE and UPE now hati basis ya NRM gukora nebyo basis ya NRM gukora na kutamba teso kuba hano uvuga motokaki teso kuba one higa zingahi John utaka concluding nyuti ngaga concluding utaka concluding noga NRM kutambira umuntu kitere mu context ko itambira umuntu muri nguki because John yashobora public goods ate naho umuntu tene mutambi ata ababunagamba bakuryo movement bo businge tubawine abo kinanda abamwe bakoma abusinge kandi abandi bafune minemeramo we bale munabo ninje kugaruka aba butubari ubusinge tubawine ngutu bakora government ya Uganda amashanyarazi bazoni no joni no wabuze buzo you don't need to expound on that wakachemba buzo emerumo yiri mu government ya Uganda nimberumo mutwaro mukomera na munana government ya Uganda twine a million almost ana na munana norora abantu nubya niriya bari ahero yagira tutu Uganda twagura kizubu akinana mukaga president Museveni akite abantu milioni 10 na hasu tukakaga milioni 15 konga his view Museveni kirana mukaga na milioni 40 tukazikasa kulenga now amitwara na munana yokora mu government okora mu government iyo owampurizo wali uku nikimanyisa ngo serra umurumo oburayine qualifications kandi haroho na space kandi bandi batizingire okutunga buri yomo wena kuba kurungi takora mu government entwiga nakimanya ngo aba RDC yaba yasigiro mu government ari kurungi kubacha entwiga nakimanya ngo ebizimbe biri mu tawunu mumu kakibe cyakacuma
kakire kyabalya kabe bya Fred Kafoko kabe bya engineer Rugero Innocent abine bizimbe mu tarono omukozi wa government obwakwiza hanu naenda iwe okuserwaza muri yagisere inverted logic ngo abale mu government no bari kurungi ekyo nikisubogawe habo kubana hacyaro cyawaho omuntu wene hento bibiri naguza bitabisatu byamate takora mu government okutingwera byari now abakutera karuru abakutera karuru ka NRM primaries structure and all members are registered mu yero buku kandi ekinsobi oborarora ha item 2 ha road map obora ujine ha item number 2 ne yoreka road map ekisemiri ko nchikoba hari halo printing updating and dispatching of NRM register kandi katandika 1st November ni nyenda so 1st November kandi announcement ekida 23rd November so haro mismatch aho I think it should have been 1st December konka notekwa kuyandikisa mu kitabo cha movement ngwa kujya kutera karuru nka member wa movement membership ya movement kuchirana ibindi bibino munsi yona ni free of charge so qualification yo kuba umuntu wa movement niki yiwe kugira kwatura nakaba kawe kabeguru kugira kwatura nakaba kawe nyondo mwana warhanga kwisha haroki byo byana agamba manya ideology haro ideological clarity ideological depth even beyond level ogu naenda kusomesa philosophy kusomesa mwana wa nasari imwe byo bwado nagamba bubereke ebya patriotism tagufaho tubyanyu barebe Museveni yiwe kirigekera bufamu yawe hingo butunda wawe ibindi biryo patriotism ma foreign policy ebya Museveni na abandi nito barana birigeko yiwe byo mu register atera masindege ibi ari story cyawe ndoro weragwa full stop umusano gravitera simba bado 7 next season teze byo mu karuru mu register register ko rito barabagambara 210 campaign nizuko 211 ya seri yawe abantu bakugambire icyo bakwendera akaruka movement nibahagera bata movement kandi icyo nakiterwa owale mu register okuba tukatunga ekizibu cya 2020 President Museveni yagira to waraenda wena abantu ku position video mu register zetu batera some kwa candidates nico kurora ba candidates aba independents hata mu parliament hata we have over 70 nabachera leading opposition party ya 57 John kamkwetegereze nza konyerere kikankemu hata abantu akwenda kwesimba ntebe zamani nka MP chairman wa district or local government bine stakes zikaza zitahiguru tuanza kuronda structures for example chairman wa NRM omugombora nana basa ku influencing ngaki chairman wa NRM omugombora why should the candidate be worried or MP worried chakubera worried chairman wa NRM omugombora hati nali chairman wa NRM wa district nali wa polling wa village hati constitution yetu ne muhamani okutoranisa abakuteza karuru nabukuba no karakara kalimi ngabateza ka primaries kuteza supervisor we gombora wa NRM nka registry abakumutorana kandi niyo structures zen habukuba ito twine aha district twinaho aba staff ba party babiri twina administrative secretary twineho no electoral commission ngota registrar NRM registrar hati NRM registrar no wa appointing abantu nakoma agumbura hati buri obukiiko buri akayero si naki process yona nika influencinga noha araba na ateza karuru nka presiding officer ahamuruka ABCD kandi abakuteza ubururu bano nabakubara bano bari influential primary zeitu abukuba obako balo any kind of malpractice nibikorwa bano babenye tukorwa bana bahero so iyo barawo yuko nonda kwesimba nali mpomvu nicyo cy'umuntu abantu bako bagambara bakajamu kandi ubera abantu sobi baze mbatera naro besimbe besimbe barawo so sente za kushuma mu structure hizi kimanya kwa structure zenu nyono gutahani zijamu nyuka spending gasente ninza ngambira abantu tumuvuga konka ile kindakwenda bijana ndagambiraho structure zeitu eza movement cyo kubanza umanye mutabaye n'ikikumi tabaye usara ohireho haloho benefits z'abantu bitu kubaha buke chairman wa village gari na watu
LCC wa NRM piki then tukwato sente ziriye za seru no mamba zibonera gote zaso which hata cyakubana imitwaro sako pase atu cyakora kongezo uko abantu bari bagira ngo ko muri ya sente kongezo nzanza rega ngo ziri ko mu NRM secretary hata NRM secretary yateye ibintu bibira ku ya sente number 1 ba MPs aba MP bitu tukanto basara habiro neta hato chinirize kuri MP musale mbari kuna mukaga number 2 ntukoraga fundraising dinners ya last year ya covid tukajikora mu state house twahita abantu bake batuha 33 billion very few people ugwana gamba bakabijya kuruta bitu sira bakabijya tutakwemera ngo now iwe jayo zisindo omuntu wareza after these structures zire kwesimba respect these structures habukubito uyambye kuzitabamo respect those structures noga structures akakiko kabacara akakiko kemenyeto akabarema kabagurisi abatagera office abatagera operational funds ngo bayita meeting register abo tuko maheri wabonye to burdening aba bantu kubateka tegesa ngo bine power bine authority kandi batakooperating batakora abatagira office jiro tabatagira mu gafu abatagira office wabategereza leta batagira mu gafu hata noreba nara uyabe yumuchaka noma ukushoma ibitabo nkakutandika gare NRM ikigenda ekwasabariya haraba ibinembundo I'm not thinking about omunganyire sinkira kutahumbira wabana emugaswemo ukuvuga yaje ntubira mugaso omugaswemo iyo ukiko rumwe nkaka use akabekemenyeto to abakutera karuhu ka USMP wa region no baba bali bacha persons ba magombora aba use no baba ba female affairs na treasure abantu bose abakutera karuhu ka women aka elderly aka primary party first nbarego mukiko wa elderly abakutera karuka PWD nbarego mukiko wa PWDs so hano emegaso eyo mukiko I think konka nyoni ntekateka flag zimwe ziriko mu electoral college kandi to kuzitunga utanabiro mukiko ni ntekateka kibuzo statement yentwiga negamba umugasho gwaba abantu aha ground aha abantu baburijo nkanye nkitwe nibatuyambaki nibantusi aho buhereza ki babagana okuterera MP oboida review okazwara ngofira ya MK okata t-shirt ya MK okagamba ngolu wa nu konka bicaraneza na MK ababe bakuresere omwana Nicholas Bangizi katwire pole na agaba hatu was propaganda hatu was propaganda how did you come was propaganda I think tugume discussion to discussing tugambira omugasho abantu babuli how did you find yourself in forms of service delivery not just in no I am asking a simple one how did you find yourself at the review Jonecho wachigamba no John water moderator go kubuza yataka when someone him ya msabo kuganyiro no problem how did you find yourself at the review if it was not structured what's fine no hata noreba up to now John yaga samani abatakumureba je no kututwa yatutwa kunkataka gabere mu gashugo bitwa cyaje nataka gabere bashogo cyaramizi wagayaga wamuri yabone yosimunda umamizi John yatutwa John chuba cyarenga cyamututura cyamunuka konka bwenu tumusasara akomuru mugo bamahati n'umuru mugo mani gugumere bijagamba ngo bukiko bwa movement wire mugasho no wire guhaje tubwire mugasho bukiko bwa NRM kato murinda ya so twatwaka aha echaka hatu mwembundu zikazirinje hati oshangaruho embunda abiri na mushanje konka abantu barigana hata bagenda bayakira bari aba balance abana mushanje torayigana tinshanje nabashatu igana uyabe na mushanje nusigaza shanje nabashatu
hatu ngwabo ngo nyene kakabajya taturi manyimwe muri kamandozi owe safari wacu bwara kitera wabwa n'umutumba gutera wabwa n'kitakitera timo muri kamandozi bakabatera ibintu buri kimwe bakitera batera urware batera kamandozi bariyo barwana ki bariyo barwana urutaro so ategisi yaseji ababo bukiko atabona ba kamandozi tubine mbundu ndagwe no musito bagwire nego ntabagine ko ngamba beta ki kamandozi ba movement so nyoti ko bazibera okuzumba bukiko bwabo tinka kigambere ngo abantu batazumba bukiko bwabo ukaba bine byo gukora besiyasi ubukiko baburekera abandi bakamandozi babuzira habwo bukiko bwa movement tubwire mugashoko politre nangwa shuka chaba rero si wano rebe government local government chama no si wano itoro kwatu ry'umukoti woti reba haya rero si wano turi kwemerera muntu kumuho mucome chama rero si wano mwamara otaine mukono tukwesimba omu erozi borekere bazo rinde tukutunga franga that is a one time thing mu myaka 5 no kore ikintu kimwe basa kutora no akakiko kugira ngo ukore ikintu kimwe nukireba hati wagabura bugenyi ngo bomurumo wagabura bugenyi ubugenyi bwaho abantu bagitwa bazaga kagitwa hati no yeto mugabuzi ubugenyi bukaho haho imyaka 3 no cye yeto mugabuzi so ate ibintu by'abagabuzi joni ikatuzumbi tubiri serious ubukiko bwa NRM fundamental tubwine mugasho nuko bagaturi ibintu harakacika NRM ka district kwita ka DEC akiguka kuntu kacira kukura disputes zarwo mu primaries tuyina abantu abaza mu structures ezi abarahindwe mu delegates abaraze nambore okutoorona national chairman okutoorona presidential flag bearer if there is a need abo no jangu tubine mugasho baba tamturine takuza ogogwe national chairman faraga bearer wa edademu katjingu delegates bora babura nabura kuba chairman ubwo kitora nakare ciao ubu mutora wakuza kuraba so ndio nco kujya ati ubwo bukiko ekiba uri kubwenda nowa first of all uri kubwenda no muntu wabutosha ansa ninga umuntu wabutosha ubukiko bamumeta ujata yes akubwenda akwebuze bibyo umuntu wabutosha wabihura wakazo no yabaza kubuganda yajya ngo musero yafira abantu mukaga bito butaraguza tiwa kiga ati byubuze byo muntu wabutosha abantu mukago mcyaro ubucyaro musandemwe azikire burizo ubwo baza bakazika rwa kabiri bakashatu wakana cyaka n'uwa mukaga mazika wa ataha cyose hatanya ati no dijofi kandi bo ndayajya ngo yitwa butaraguza ati byubuze byo abantu wabutosha tubukiko bwaki ba movement kandi banataka kiko ka movement nkacho utaraguza nakasorovinga hoki bakutaka gagara so njo kureba ibyati obwo bukiko tubwine mugasho kubukuza John kwa buza yajya ngo unubutora nabakutemba higuru atubo bino mugasho hato uwahiguru batora ko aratine mugasho abamutora nabategezo mugasho MP weminye tutayine mugasho MP yawe guristayine ari wakuno weminyeto omutargumaye no manyiwe nakora ki okana mpambini jero mpambini ai atwe nakora ki ayine byanga aje parliament ni cyanga agambere cyakozire ki aje parliament ibo mahwire cyanga mbere yo rugumaye wabutargumaye kandi binyo muno ngaki bintu binyo muno so atora kugerra none itine cyenda huri ine cyahuri yo nebi nango waba elder atbo orukwetenga ubukiko so tunyamutoro no tumuntu wabutosha orukwetenga ubukiko ni patrons bari abahiguru ngo abe bari ya Serena abaserena abo bakwenda ubukiko yes kugira ngo behamye for patronage purposes in stamp y'abansi cha stamp bakwate cha stamp bageke bimati mu mareba ngo abantu batoronzire turya sogoro mugasho n'agatumugasho kandi nugasara batera mugasho n'agatumugasho stamp bagiteka hatu ngubuze imo mu UPC ubukiko buno chairman gukora ubwaki
kandi wagaruka mu tugwa nyo UPC yaka tujomburu nyo tujomburu rwa movement nabuze bya UPC yaka obukiiko bwa ruling party wafine mu gashugama. So are you saying muna party zindi staff yo kubutaho bwa NRM titopuka obukiiko bwa NRM tubwine mu gasho abwo kuba tubu responsive to people's needs. Yes. Haro answer neji ombizu by'abantu byona abakuba bari yo mucyanga mwe nkabo wawe kazuko imuferirwe bambe nashasha niwe konka obukiiko bwa NRM hati nkoko wanyu problem zizimwini ngamberaho problem mwemwe yakakiko ka NRM kakusolvinga icyo kubanza tokawura akakiko ka NRM ngo harunga cyamani ngo nagize kurwanisa na corruption abwaki agwa corruption tubakora monitoring is glorified iwarwa sa corruption no rugam iwaba ni wajirwana ukakiko bakuyamo nkai tubaku monitoringa government programs obukiiko bwa movement tubukubasa kujya kabwimuke hatugoreke bya PDM ngo baze kubarayizinga abantu ngo babyegese ibya page information akakiko ka bono baze kurondeza akakiko kumuruka haraho cyo wito mpereze ko mukazi lifti yatekereza aba movement kibakwekoro kwifu bono baze kurondeza abo bukiiko bwa movement abo bukiiko bwa movement bazo nindaho PDM manu that's different eros chairman wa yes chairman wa muruko wa NRM ni automatic member wa kachiko ka party development that's number 2 village budgeting process yo na dima munetani ko kwa mwende ya Uganda na ma munetani cyara cyaro kandi members ba NRM conference bona no babali invited guest for participating umbiti bibiri number 1 omukora budget conference number 2 omukora nangwa na Equidio manifesto omwa professor Kamuntu yabena akora manifesto ya 2021-2026 ebintu byatero manifesto byona bekatandikira NRM structures kuruga village conference county conference district conference at national level kubongera ngo ubu numurimo gwiciro cyumwe kandi budget nesamwa buri mwaka national development plan 3 neriga ahansi obukiiko bwa NRM buri ki really ningira ngo either nono yenda okutamisa abantu obukiiko bwa NRM naliwe okubito kadaga mwana wetamisa tokabaga member wa NRM kabwetamisa toine kandi ya NRM omero Okutoorona kandi no gwabero deputy radisio katali member wa NRM okubito NRM tukorana bukingo na buri omwe wenda ogwabero no UPC o deputy spokesperson obukiiko muno kamukamu bwine kamukora ki John bana atekateka yatanyise ko movement ni ndara ko atayenda kigabisa kama John bana atekateka ni struggling ko wa NRM kangambira mazima John nyowe tichetinga kibira cyo butije kiweza ekibira shana cyankinyenda cyakita kunyenda kindeke ukikibira cyo butije kushanga ndiye nyitege kibira cyo butegeke ni nyende cyaki ni nyende cyaki oba ni UPC yo no gamba oba movement yo no gamba nyo tikwera kibira cyo butegeke nyende cyenje umurimo gwanjye na analyst kugamba ati iwe muntu wabutosha kore kugasha amani gawe gateka binte bikugasha abakweto mu bukiiko bari yakwetara ryari okuzo mu cooperatives zo guze byuhingire nebyo shariri aba barakwetera ryari okuganira kucendeza school fees ije yabihana barakwetera ryari ukugamba bishare by'amarwariro kabyabakari wamburo wakazo muraganira ryari ucereba interest rates abantu kan barare so kabata amabaje gabihano abashaka batoruko maju amabaje gaba za sako kazaba za sako abantu batorenka ombyebyo nakataka ura yayikora kanta karebere barha ya chairman wa movement munarwana nkamuntu wabutosha nangwana gama kumura muzato muntu ogota mukoma n'ubundi ntija kunkana mwe ebarheje mwemerere n'umuntu mundi wa movement kanta kakinye wine namugashobo no bwanyu babate umugumize mu mutemba higucyonka over to you. Alright, no. So kama zimpumurize Frida wita. Abati ana kama kunga
niwe mwana burari abishara boti muba yafunde receipt ninga nito batugambe uramura washingiza ingahi ubonye icyo mbuzitu steka TV kandi hona kandi cyakabiri nicyo twatwagambere acha abantu bari mu Uganda one batini information sensitization taine takumanyisha kugenda omucyanga ki icyakabiri ninja kifutakare hata shenda kuzamu mwata hata yewangu 75% y'abanyayuganda youth ni betaga imirimo betaga okutenseza betaga kufaho betaga ibintu byona services zone so tatine bukiiko tine information no kuya nko bujoni ya kigamba tine information no kuya tambe kuruga kuna hansi ekahike ugurumpa yene abayumbu cyuko imirimo mwaji bahira emirimo ho buri yomwe cyane kumanya ngo buri yomwe hakamuhumuga gwe yatandika kandi bajya gumenya hata uzwa kuruga okushoma kashisha abantu mitwe hata kwa batine manu boko bako mushaho ningatine manu kuba breeder atekate yango kushoma kuza kumiyamba konka so no okuintrospecting oketera mutochi nko umuntu karecho kubasa cyo kubasa kwanci washoma kandi watamani so tureke kwicereza abantu gaprida kwija gumana entwiga yakajari gumana kwa chini abantu no there is nothing tine chiyabiha omugasho yanyeje gandara yanaje gandara mugasho ngo nuba gukora ki nuba kuteza ubururu bakutora information ibyo nyaje so barhabwa karuru kaka manya bushimishi no mugasho gwaje hateje meza teriya ko mukaza kujya nonda gabe kitabo so bushimishi no mugasho gwaje cyo tugama okushoma kuba hugize munonga mwategati yangu muza kushitama kuwarga umukirasi warga yoti ushange ibikuryaho utagire kwinga ushange center aho utagire kuzuronda ndungu wanje ninjeze bwagambira kugira watakanira nagi kitunga none wanje sibiri kuba namanya ahani akayiriyare na his level of exposure asibiri kuba namanya gutwaro kintu cyukuru omu ene governance system cyucara karu because akaruha hakataje amasanyarazo kugamba tukakubaho amabazo kugamba tukubaho tubukubije n'igitego buri dazi hatukuba abantu ababesisi yakana imabazo nimbaroda makaru konka taroki nakachiko ka justice yamuka matikaina mudaso habo kubana katikole kintu cyumo kuteza kaburu datijwe kandi kaburu nuko kakuru oko bakore ako karikampara umucyaro wanye kari obwere bwa ndungu umutekano program kari yakachiko kari yonke bareba Sky TV mwe abayaba bugize radio 5 mwago aho rentwiga yakashari yirukange yakubine wongira ngo boya rentwiga yakashari duka so abo abantu bakunafya government ariyo abamaze nakora konkara na jambe byakora tibiyene mugasho ari nagira ngo ubukiiko tubiyene mugasho hatiwe mishango yawe yo koza nija kwika heta utine structures ana atari shikare muri mushango gukorwa government yitu na bring structures abemezi babona munonga because ndenda buri yomwe na district omparish umse agenda director umwebende konga ndungu kankubuze akachiko keminyeto ka cyaro akabakazi akabarema akatine na n'ubwoko mutwaro gwa budget abatine na office abatine na mpapara hati mbakikari ari mbakora ki hati what is their mandate ya NRM y'abantu sereza icyekozere etireho ehire uyomwe obugabe bwo kutegeka icyo kwenda gutera kazo cyo kubanza so government etireho avenues nyingi munonga imihanda nyingi munonga yo kwesyaho usinje yo kwesyaho umutwa muhumurumo bamuhereza job description terms of reference bamuhereza terms of reference bamuhereza KPIs bamuhereza timelines bamuhereza tools na wakora work plan ati we umukozi harivuki gumwata wakachiko kwano gamba kugira ngo amobilizinga cyangwa yitakisa computer na motoka no kuma laptop umukozi wone nako mu muzuwenjura mbamugambira ngo izo bari twenda njura twakwempindura yitu tukwenda njura wa useful ogwo rwonga shugwa structures kugira ngo president yahiguru takwita kugana kasero ninge ntebe ninga rushere ninga handi hona kwija remedy na gamba chama LC1 ngutwantoye na mukoreshe neki najagangara owahigo museki waseka gambero wa state jagambero wa district
wa district kandi kiza twende kitag ashatugonga information yari ya president ibyo WhatsApp ibyo kabiya WhatsApp government ya NRM ebasize kugira ngo twase kusevinga sente nyingi munonga turugombe no gambe bya paperwork akantu kwasha sente mu printing omuri kibyona kandi shankare ito information yitu ekebetambara from person to person apentu yisiga tuyekunda tukwatanisa hata umuntu abakuzombiye kwandika masayininga washango ibintu ko mukazo wa umuntu kamye tumucyara mpa yo mutwara abanya bwo bukiko n'ubushitama atabazo handika umenye gutwara so bukiko n'ubushitama like regular how do they meet chairman kandi muganira quarterly burukwezo bukiko n'ubushitama mugamba konga nubikirize bwa kushitama as and when there is need hano ubweta gukora ki chairman wakachiko kakabaguruse mu cyaro cya Nyamba Muntu amwete mwami gumisereza Enoch utambehera ariyo kumanyabanga murona waza kudasaya kana kama ndizi ariyo buza no ateresemo yes wasereza tariyo wagira ngo kandi gotaro witu maana hata kuno mtu asisike ya Mungu kuna damu zimechona hata ni abakweshereka ume NRM aishereka mu nyondo NRM okwera hasha babyo bantu ba hata shika atanga ubwire babo bwafasha kama nyato unza kumubiri kandi ntabwo ari tujye ndufa kihanga kandi tubariki wagira ngo wagira ngo mwe mwaka wenu mwenda gukora numwanga ko byanuka ngo NRM itabataha batabakoramo but ntumanya political support is infectious umuntu nakuteze mpuma abantu bamwe bajya aho guyarabiro but secondly NRM ko nebe infiltrating imuri mukora kujya infiltrating for example at structures ryonzije imukora ngo opportunity neha mu structures ni mukoreba ngo mwaba hijacking yes wabare munonga bwo kibuze cyo NUP tebyami tukugira ngo tubyami we are just watching the space and wishing and well wishing just need to in our own mumbire mwabanyu muzakubyara mwabanyu echo nimbaso butakigambira here directly but konkanitwe nitugezaho ku making sure ngo twa mobilizinga twa keepinga on ground despite okugira ngo nahaza mu political parties other political parties necinte cyo kure event igeriyo ne laboring with even to tell the country no kugira ngo political parties tizikwikirizwa no acting the way they should act as political parties. For example, right now, it's okay. No, that's not true. akaba background amisho ntoka ya ishikubo chon tokirikira mbandu kitwe bone birikira hero no ekiko dagza hata bareka kumuhenda uze bintu yanda kumanaka kubara environment air free nka NRM kubera hona nupo bakakora structure exactly. Yes, that's the question you have to answer. Na kugira ngo parties tizikwikirizwa okukora freely nka NRM okukora ebintu byayo nkoko kureba nkati obutubintu tukora this national tours eka kuhira yonka national tours for example police kargayo yagira ngo tours za bw'ekigombe tuzirebe nguza kureta insecurity tuwazemereza na genocide nizikorwa mu genocide ayo nogete micumbi konkimo kumukuba muri za soroti numba mwine micumbi rungi why
so icyo kikugambira ngo the ground is not balanced wahurire na gamba za kumanyoko umurare zito no iwo wahurire witu nazuma kumanyoko so ate kintu kwenda kugambira kirimbi yes ikintu kwenda kugambira is that we should agree that the ground narshi aho kuzanira tahari level harimo ibisiriko byinshi abakonga kandi kimwe tukazaba babreminge imihanda ng'ingudu nyindu so for me I want to say that mapta yahendera kare nyoto nahendera but you are no infiltrating kandi kumukuba no submitting kumukuba no submitting I keep order without fairness Peter Gumza I try to keep so what are you discipline. What I'm trying to say is the practice of democracy omwihangeri na political games is not fair. Nchecho kore ebentu ariyo nabagambira ngo obukiiko bwanyu tubwine mugasho buruho just okukwata support as early as possible ukiyo wenyine okuwa kigamba so obwitu buruho konka nakugira ngo bukoma district kandi n'abana babo bonka bari filled with fear wakubagira ngo nkati nakugira ngo abana ba NUP ba moving mu town kubarantera umugongo bakagwata kubarankwate bakankoma so if there is that fear in society how do you want an opposition political actor to operate? Thank you. But in all fairness, submission yo kubanza that this election roadmap is a wake up call to us and other parties. Yes. Atito chiko butu nubukoma aha district. Yes. Atyakubere kibundi twimuka tubutana aha parish asambuka mu village. Tuhabwa yes. No butayo gukora ki obwaine mu kubutayo tubine mugaso. Obwawo boriyo no gira ngo muhatebe wake up call mu bongera hanze. Iwe izo butu bine mugaso obwawo butayikora. It will be to because for us it will be different from yours. Imo mwine ba veterans. Wani bija kore ngude nubija kutaha makugambira abantu bokurire. Yumo belechi kwa ukiko wani bija kora ki. What you need to know is that it will not mandate you to kutwara abanya Uganda Ugandensia. So when we get there you will see our operation mode. Turaike noza kureba operation mode. Twenda kugambira ngo ekaya Crescent Hotel no nyine shangwa kamukuzi haza ekaya Crescent Hotel ekatera intekateka ngo guturebera mu program yitu EIshengyero buri wa gatano kandi mbaturetera cyayinunja aha bateretere byo kunyweraho irizo abantu bija bari sotedi shotejo ndi yakwataho kan soti yakwataho so ande bakwinire omwanya murungi ahe bashitami hari akamukuzi kandi bine garden za gukora mukoro yona bine conference hall kandi bine chansya bine cha mushana bine cha churo restaurant yabo ite kukinga kandi buri Sunday tukureta live band kurugashaha 12 mpaka sha 5 zicuro tugaraka tukutera hentekateka ibyo kunywa by'umurembe milkshake coffee n'ibindi bikugenderaho mbone za hari ya ekaya Crescent Hotel kamukuzi orebe ngo washemerwa na beka yawe wabore ekaya nobo uryomuka ekaya Crescent Hotel dugarako mu studios tukuza kwenda kubomba program yiki John. Yes. So structures is kuzukuba and muzigambire cyo gukora koruga obuturazitorane n'obuturahike on primaries hatagataho omuntu urukwenda kwesimba nana akora ki omuntu akwenda kwesimba on primaries na structures amara kubaho ni structures amara kubaho cyo kubanza bakwenda kwesimba on primaries but no baterwa akaru electoral colleges maybe ukongeraho tukahamya tangu tuzaba abused. Okay. Abo bakwenda primaries. Okay. Structures ezo aha lyaba bakuterwa akaruru akabantu abake workers MPs, youth MPs, elderly na disabled ba MPs abo 20 abo immediately ukiko buramara kubaho nabajya kutandika kakuyege kora mu kiko ubwo ukiko n'ubu burano ba bendera baro akajara baba kaburindi ba n'abandi none kwambara ba umukiko wabo kubungu kuba amani gutunga flag n'aba youth n'abandi. That's number 1. Number 2, tutakashiro mu primaries ubukiko n'ubu turanto yambesa umukakuyege
yokutambuza engiri yaitu ya movement okuba norora abantu abakukira kuruga Kampala abantu abakukira kuruga hano Zambarara batakumanya abantu bitu ngo kubasera Karuru bakayi batandika kujya kugamba ibintu by'Uganda bya China Maharashtra abantu bitu kubitegereza omutene na passport takumangu na hiyo hatuli mugambire so hata abantu batuyamba okuba direct link kandi obukiiko tubine mugaso okuba ntwiga okuba muhakanisa no kutera naso mupulidi muhakanisa baro mukore akamanza none ntiramza nawe ogumwa nupu pastor atasabiro mukeno twikiriza obukiiko bwa NRM tubine mugaso twikiriza let's put this to context John no let's twajangu tubine mugasho in form of service delivery I have agreed my boss ito tugamba service delivery you blame the flow so nyone icharanza na pastor atasabiro mukeno nichana na roya manda tandetiri papara cyane litigation hati twicharanza ni obukiiko burakutine mugaso nyowe wasango wanje haloho gufuro mpango tolo musumo ekikutonganisa nja owanje haloho gufuro tinyine cyawe kinyabwiri oti tudoniyo tudoni kota otufuro niyo gufuro ni yayi but John mu context so wait a moment obukiiko abali babiri tera kwenda kutujya omuri babiri tera kutera Karuru akabukiiko John katete obukiiko kotabujyamu John katete kapitene mugaso enguro tiri so let our talk show nyona buzana waga so ya nano mute context toka mbreminga ariyo uri ya yokugamba wenye wali na mushango rwanda minga unyona agamba kubiro koka John reka don't complain kuba iyo tubine kikwatiro obukiiko tubine mugaso twikirize NRM tukize road map eyo obukiiko obutine mugaso abanyarwanda nabajya kubwetabamu obutine mugaso kandi iwe tokubwetabamu kandi iyo botakubwetabamu tubine mugaso iwe niyo kutere nduru edashika 20 oriyo notutuka obukiiko obutine mugaso hati iwe oborata mukunguzi shabo obukiiko kwa muntu mugaso nyenye ndagambara abantu bitabatulirize okube ebya hano kubogamba ebintu bigeta kwenda nabandi mu bakutabariza abali okusaza mu buraka mu butahemu okuba bunu niyo incubation center ya ba leaders beitu abana bitu beminyeto hona mwine mpaka aho akatandikira mu kakiiko ka village yaba cha person wa NRM wa masa hona lebo dandi chimoso akatandikira mu kakiiko ko wakazo twajana ambole twamterera Karuru Dr. Chovuguzi ya mwiba bapito gwanga bakanuko atandikire ba government chief bakatandikira mu kiiko then allow NUP mwikirize NUP area na bell bareke kubiha entwiga takabaga movement obukiiko bwa movement nubuka platform exposure iwe yabaye game oreke umuntu kugamba watari umunari mwana kugira ngo ubukiiko tubina nayo no kurebe kanzo omwihanga hi government kugira ngo tayine sente zo kuteza akaruka LC1 villages za Uganda tubaza kuteza Karuru kuronda local government kongaruring pattern yemo ine sente zo kuteza Karuru buri cyaro kuronda government mukaga ako twashanga ngo bukiko mukaga akabarema akabakazi icyo kimanyisa cyayihaga yitu what does it mean kandi John iki kintu yakigaraka mu kare yagira ngo ikigenderwa cyo kuza kuteza ubwo bururu no kushobora bahagize babatangatangana kugira ngo akaruka kaza kwa president bagingwe mu yaba movement mwakine butoro mutumwakine butoro nagira gutuma kara tunagira ngo kuleta kara tumukuzayo mu yaba movement no tumukuzayo muza kweretere kandi bajayi bata abandi ntubamba ko baba banje za parish development model mtamba kwata so umurungu w'umupira n'abagenda hande kapiti umurugo mutimu nda Arsenal ukajya mutimu wendi omazire kuzara ikikachiro kara ozeni ka mpira ya FA ubu kujya kuri mpira ya FA to kujizana
nari kubobola halon nka David Raya ompira guhoire na Arsenal na Brentford uyasingira 1-0 ala halon from Brentford kandi ari mu Arsenal so Arsenal bebeleza na Brentford tarikirive kuzana akazana Aaron Ramsdale kwa tere hata bakumanya mpira bashoboreje baje John yabashoboreraje no kwatwa hatko ko byo mubukiko bwa NRM bakweto munyakaciko ecyaragiro cya NRM kikwikiriza kwagira wapate ndijo hati ubabanza yuzo mu rujegere rwawe ishwa ngo haraba rujegero rundi bakwasa urwo rujegero rwa Parish Development Model gamente ne babanje aho rondo rujegere hatakizire Parish Development Model hakari hemyoga nabo tabakashafire abo nabo baryamunaga hari ubwo munaga harabatwire za students loan scheme shanga n'umwana w'umushiki ayine imyaka 2 abirneshatu waheze university ayine ibanja rya miliyoni 3 bwambete kamuguza abo nabo baryaho ko banyogo naferwa n'amabanja abo nabo no munaga hari habarire za youth livelihood nabo tabakishashu nabo biniciro mutungu bataka beta ngo banzo bishetere hatagora n'abakwatwa hati bakazi za web mbabo bakazi ariko n'abakazi bakanabo bakazi za web tubakitire yo zangire nabo biniciro mutwe nabo baryo mu hano batunye bya OWC mbabo abatunye bya West Nation nabo tabakazwire nabwo no munaga ubwo nago kurya so hati government AGM 7 yeri yekwenda ubukiko abantu babutosha ba John bo kwenda ubukiko akabantu baza kubutemberaho kushaka kandi akaruruka kifuba wareba buri bo kwenda ubukiko ko umuntu wabutosha ubukiko bwa mume nawe babafutureba eje myaka yegeji icanje cya sime kingahe eshatu ngani yamuze yetera umutwe akakiko ka movement yiwe nko umuntu kagasire ki hine tabakutwana ngane manje zo kuboneza we MP agasa bazore gatura biya tarika jo no tumurike mute kasho tuwe MP manya da woni beneficiary we byukura bushagest so hati nyo kumfera mutuje bishaba tumba babugize ki tubarundi bihurire bakabikora obukiko bwa movement murumba muruhuka voting machines nangwa ko bateza ka machine kazente abantu abakuteko mu bikiko mujya mu just kutera karuru mukahinduka amadara bari bakatemba bakabyeterera abana bakarete sabanye nabo ki amahondo bakabajya ngwingutwira abantu ngo abantu bambakundira kimwe movement ngwiki gombe bakemanya ngo abantu movement kare bagikunda konka n'ibitiyo bityo kare ndogo katandike ikiganiro cyo kwendera oyende kigaza abishatu tuhendere program twari nonga so abakutureba baturikirize kuna nabagangiye kare wahurire ntwiga oyo ngo kura harabangizi hari n'abantu bakumanya iki bakwenda hari n'abantu bakwendeza batahi babo hati abantu abo abemiringe yo bakushisha mwene bakasinke nyabumba hati no kunsasanga mukuru wanje entwiga ya gashari no muri yabo so abantu kabo tubehare tubima misho tubima matu turishize shinde umuntu yatananiye bargamazima bazabanyamsho umuntu yatananiye umuntu tegatekana bayashisha na yatananye umuntu tegateka ombubi wowe ni nkumwana wawe ukamyo tushomaro arufutana no umuntu tegateka kujya ngo umukazi naje yishiteteya ubwo mushana naje arempare kuko shango mishija bizari ayo mishiteteya cyuru hadi no yentwiga yakashari so nza kushara abantu kabo tumando bakundisi hanga yitu bakundisa ukurhanga yabakoze amana bwa yabahire cyo kumurikira batakatina abantu kaba nicyo NRM ishiye izire kujya abantu batakucenga kurunja umununga abatakumanya amazima tugabahereze tubacengise kandi bakundise amagara gabo tubakundise ihangari hata abantu koko mbaza kwisi mbombe cyuko bamba campaigning mbamba gambaki umuntu baza gukora iki baraganza baza gukora iki umuntu arajya n'iki cyakushize mutahiwe NRM ine manifesto ine principles ine agenda ine mission ebintu byona obuki kandi bishwe mu Uganda kare NRM kwijo omwebembezi one 4% ibishwe kabana aligana ombanye Uganda bakana bari mu business
hadi nemo eyangisirize hatushikabichwe kasha tunamakaga arigana bari mu business abari mu business so tushije twangisiriza ntushiza kushikobwire tushange tuye mushika 98 turi mu business aramana garuko muno business nizinga yezo ubwo stakakizemo kushobora kintu nyingi munonga aba bantu kabahe ikintu yiga mutwa kwa kutanga business etwigaze mu Ganda reka utabikora ibintu byo kufa umutazaho hati no bantu nkaba bashishe business z'abantu so mureke dushabe ngutagere NRM obukiiko tubukore na program zije za NRM zona tuzejumberemo tukuburi hanga yitu turuho ubwaje no busingi kare turuka EIshengyero n'abano araho mushama mu yatatu muheriwe Steven ni chairman wa movement umugombora ya kinoni ya tureba turi kutanga program yagaba mbuza program yitu kita kutanga ntiyene kuzaho so chairman ari mu structure we aba beneficiary wa program omwami Peter tuhendere program yes amede chikishatu we bari munonga nyowe nyendagambira abanya-Uganda bona abakwende mpinduka abaruhire entegekambi ya NRM etakutwisyaho ubuhereza bwo kutuyamba ndio ngajya mukori ya mukoro gwa MK namaze ikumukuru n'umuntu arahanga tasukagana so nyona nyendagumiza with my concluding remarks you don't dictate what can kawaha answer you have given the answer in my place okay so nyowe kintu kwenda gamba no kugira ngo abantu abaruhire entegekambi ya NRM na propaganda z'abantu nkaba John really twine kumanyangu opposition narshi ekintu ekikurumo kikwende mpinduka nikikura kishinduka kiba Sky TV irakari abantu yo mshisha kuna kutumeka kwa ngodi shopping ndireta njukuza ati wisha wasamaha waji wajimara kwa kakata chotinga cheo zasira nakanka hudidali eche kubona bona igomagara ganje ikonyine kuremeraho bambinya bondi bizano eche kindi kugamba madamu kankushabo nyongere embogo nenkolera bambigire mbabazi nyabo nyongera yoko bucupa embogo extra embogo kumbusha 2 in 1 ekituzi darasa nibikorwa batendo bekale limited kandi bihamibwa ba UNBS ukwenda kushobora teresime yazira umusharuzo 5 cyenda na mukaga ana na mukaga makumyana yange yazira umushanji 2 makumyasha ashatu ni 11 imwe abavugi ba boda boda nimwe bari kuvuga za piki lebo mugisha gwabashanga hano reka mbanjurire abatike motorcycles limited abone baguza kandi bashubuza za piki ensyatuku ahabwo buherezo bwa roni uri kushashura mporo tire karingobe na wine nogura hari kashi bakwinire za spare parts zona eziri original beneho garajya barakanikira za piki zabo bagarura piki yawe busya bashanja hari 2 opposite na Global Petrol Station amhando gwaza Kampala nari bateresime yazira umushanji 5 12 ashatu na munana kinana n'itanu nange ya 0 mwenda 2 15 kinana na munana kaga na munana ababoda rugaha kwanjura ozaha kweyanjurira Water, please. Can I play with Momo? no Ha. Hey, can I play with Momo? Ha.
Here is our merchant. Oh, very good. 7 mega? 20. Can I pay with Momo? Unfortunately, no. Baby, let's go. When paying with MTN Momo comes with more benefits for everyone, it just doesn't make sense not to have it. Hello, I've come for rent. Can I pay with Momo? Yes, you can. Pay or shop with MTN Momo and get cashback every week. It's free of charge. Use the Momo app or dial *165*3#.